Image Paodam yang tabiriba khwai punamapu taram nokchabagalina khurumjari. Masigi maroiba pauda. Samagmanga suba Indian Science Congress Prime Minister Narendra Modi na haudokre. India amasung Myanmar gi official singna border pillar number humudra mapaldagi na humudra taret fauba survey tawbagi thabak chathakre. Loinana Lok Sabha amasung Rajya Sabha mifam sing pung ani makhai fauba yeithokre. Mapung oiba paung pizari. Pradhanmantri Narendra Modi Nomagi Khongchata Imphal Thungladuna Manipur University na Yumbu Oiduna Pangthokpa Chamagmanga Suba Indian Science Congress Haudokre. Pradhanmantri Narendra Modi Nangasi Imphal Airport Thunglabada Rajapal Dr. Nazma Heptula Mukhyamantri N Biren Namadi Mahaki colleagues singna airplane tafamda Mahaku Harau Taramna okay. Matungda Mahana Manipur University da Laktuna Chamagmanga Suba Indian Science Congress Haudoke. Science Congress aduda lepagasidagi Nobel laureate ahum scientist scholar amasong researcher yauna delegate lising manga romna saruk yaki haina Manipur University gi public relation officer Ganesh Chetrina fongdorakli event asi ahanbada Hyderabad ki Osama University da pangthokani haina tawrambadagi cancel tawduna Imphal da honglakibani Thoramadu da Pradhan Mantri na Fongdorakibada Ekoingasi Tizin Humjinbada Mangjil Thaba Mathau Tare University Asida Pangthokliba Science Congress Asina University Asi Bigyangi Maphamama Ohel ba ngamlagani Lebak Asida Chahi Englishangani Kuntrada TV Laina Leitaba Lebak Ama Ohengani Haikibado Chahi Mangangan Kana Englishangani Kunmangada TV Laina Lehendaba Lebak Ama Ohelagani Haiki. The Union government has initiated several new programs for the northeastern states in the area of science. Agro-materiological services are being provided under the Gramin Krishi Mausam Seva. This is benefiting over 5 lakh farmers. We are now working to expand this network to all districts of the Northeast. Several new centers are bringing relevant science and technology to the Northeast. An Ethno Medicinal Research Center has been set up in Manipur. This will undertake research on the wild herbs available in the northeastern region, which have unique medicinal and aromatic properties. Thoromadu da Mukhyamantri N Birenna Science Congress asi Manipur gi oina ahanbani masina bigyan gi lamda chauna ahungba lahallagani haiki. Tungda Luang Sangbam da leiba Luang Pokpa Cricket Ground da pangchokpa thoramda Pradhanmantri Narendra Modi na Saruk Yaraduna Fongdorakibada Englishangani Taramari ki February da Imphal dagi Langjing achobada Imphal gi Langjing achobada Lok Sabha Mikhal Gamari Leinana Fongdokiba Wafam Raija Amada Awonba Purakpada Amangba Mamangda Leramba Sarkarna Chahi Taramanga gi Sasanadu BJP na Sasan Hek Paibada Tha Taramanga gi Manungda Awonba Purakani Haibado Amuk Nauna Ningsingbaga Loinana N Biren Naluchingba BJP Sarkarna Sasan Pairakpa Chahi Ama Mapung Faduna Manipurda Tongan Tonganba Scheme Amasung Chawkhat Tharangi Program Miyamna Thabak Oina Uba Fangle Tha Taramanga Mapung Fagadaba Tha Ahum Watli Masigi Manungda Kari Scheme Taurakani Haiba Miyamna Yengbiyo National Highway Yauna State Highway Semnaba Lupa Crore Kuntra Kaire Awang Nongpo Raja Singhi IRB Battalion Tarahumdoi Linkhatkataba Adugi Manungda Manipur Dagi Ani Yauri Manipur gi Naha Lisingani Thabak Piba Ngamlagani Manipur gi Nupi Singna Empowerment Pinanabagi Wafamda Manipur Dagi Mary Com Sarita Bombela Bembem Atai Sanaroi Kiana Bharat ki Mahut Sinduna Medal Kya Lauduna Bharat ki Mingchat Purakli Birena Luchingba Sarkar asi Kendra gi Afaba Mari Thamduna Chawkhat Tharangda Hena Mapung Faba Mari Thamgani En Birena Miyangi
नुमित अमदि चिंगी नुमित पांगथोक्तुना मियोय लिसिंग तरामापल हेना उनदुना मियांगी अवाटपा हंगबा अतै स्टेट उदे मणिपुरदा पाइखलिबा रेलवे प्रोजेक्ट पृथ्वीदा ख्वाइदगी वांगबा थोंग मीटर चामगा निफुमाथोय ख्वाइदगी सांगबा टनेलनी मणिपुरदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लिंगदुना कोर्स अनि हौरे मसिना स्पोर्ट्स टैलेंट ओइना नहा कया जॉब पीबा ngamlagane मणिपुर की नुपी यावना दिल्ली पुलिस दा थबक तौबगी खुदोंग चाबा पीबा ngamle मियामना सरकार दा थाजब थमदुना चौखत थरांगदा मित्येंग थमलसे प्रधानमंत्री न मखा तारादुना मणिपुर दा हेलीकॉप्टर सर्विस लेरगने मसी केंद्र की नॉर्थ ईस्ट रीजन की मखा दा ट्रांसफॉर्मेशन पुरकनबा होनबा सिना भारत की अतई राज्य सिंगा चौखतपगी थाग यौनबा होनबने हाइखी थौरमतुदा मुख्यमंत्री एन बिरेना फोंदोरखिबदा मणिपुर यावना अवांग नोंपो राज्य सिंह असि मापी मपा लेतबगुमना लेरंबने अदुबो भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना एखोइगी मापी मपा ओइना फंगले प्रधानमंत्री की लिचिंग मखादा राज्य असिदा अनौब सरकार असिना चाही अमगी मनुंगदा स्कीम प्रोजेक्ट कया पाइखटपा ngamle बन ब्लॉकेट लेट्रे इम्फाल जिरी लंबी सरकार असिना था तरेट की मनुंगदा अफबा लंबी ओहेले थौरमतुदा वर्क्स मंत्री टीएच बिसोरजिना मियाम बुतरामना ओके थौरमतुदा डोनर मिनिस्टर डॉक्टर तिजेंद्र स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजवर्धन राठौर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला एमपी प्रहलाद सिंह पटेल मणिपुर की राज्य सभा की एमपी के.एच. भवानंदा एमपी मेरी कॉम स्पीकर वाई खेमचा नचिंबा कयासु सरुक याखी ngasi Prime Minister Narendra Modi की मणिपुर की खोंगचटदुदा Prime Minister Narendra Modi ना लुआंग पोकपा मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमदी ओजा सिंगी रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स सिंगी सानानबा उरे उयुंग तमके लोइनना अंगलवाडी सेंटर लिसिंग अमा रोमसु संगाकी Work is also in progress for connecting remote areas of Manipur by helicopter service. Government is also working on various road projects. I have also laid the foundation of an important road project today. I also laid the foundation stone for ecotourism at Ching, which is a popular hill near Imphal. The foundation stone for a cave tourism project has also been laid. Friends, I have always maintained that India's growth story shall never be complete until the eastern part of our country progresses at par with the western part. The northeast can be the new engine of India's growth. कोरकोमना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इम्फाल खोंगचट बॉयकॉट तौदुना ngarang ahing nongyai matung pung amadagi ngasi numidang pung 6 fauba manipur pumbada pung 18 की जनरल स्ट्राइक कौखिबना राज्य की महौसा की पुंसीदा चाउना अकाइबा पीखरे जनरल स्ट्राइक मनुंगदा खैरामबन कैथेल फंखिदे दुकान चोंग लोनाखे इंटरस्टेट बस सर्विस याउना गाड़ी अमता चेनाखिदे जनरल स्ट्राइक मनुंगदा थोगनिंगदबा थौदोक थोकपगी पाउदी फंखिदे ngasi ayu pung nipal makhairom tarakpa duaida india gi maikaidagi survey of india gi officer m kharkonjar amasung myanmar maikaidagi myanmar gi survey officer mr heina linjar ani gi liching makhada border pillar umudra mapal dagi na hauraga border pillar number umudra taret fawba survey tawba hokre survey dugi pandamde india amasung myanmar ani gi marakta yungliba border pillar sing yengsin baga loinana border pillar sing atek akai yawba kaya lepak ani pullaga nauna semganabani hairi survey du da more commando gi dsp th thomas more police station gi oc h chauba sdc more romeo 11 assam rifles gi captain sandeep amasung more commando gi oc p tarun kumar su saryaki Myanmar gi maikaidagi Myanmar army amasung Myanmar police sarukyaki hayeng makhata na border pillar number 75 amadi 76 survey tawani hairi Technopol police station gi manung chana leiba laiching kangsangdagi chahi Nepal rongi nyupi macha ama police na fajin bikre haina ngasi laiching kangsangda wakan mifam chathakre ngasi laiching kangsangda chathakhiba wakan mifam aduda sarukyaki be khunmari laiching Kunman Laiching Kangsang Laiching Maipo amasung Laiching Kulengi Maring Nupuya Yinglam gi Secretary
Tefun Charangna Hai Ngarang Tang Tara Manga Masungasi Tang Tara Taruki Lonaba Hing Nongyaida Kaksing Police ki Apunba Kangbu Amalaktuna Wai Tefun Chahi Humudra Mapuroiba Lekidraba Kordunchung Amasung Mahaki Chahi Nipal Romta Mangai Ribi Class 4 Kakta Maktam Libi Amagaloina na Phabiki Police Sing Aduna Imungi Upusing Manungda Yauramba Polam Sing Pauba Loina Singtoktuna Chekai Biramki Chahi Nauribi Nupi Macha Amabu Child Welfare Committee gi Mioy Amatasu Yaudana Hector Makfaba se Karamba Chanabino Kulgi Authority Amadi Village Court of Fauba Karigumba Pau Pirambasu Taudana Amadi Kulasibu Koliba Police Station ge Officer Sing Fauba Kanghan Bataudana Mahitam Libi Apik Pinupi Masa Amabu Hector Fabagi Thong Ase Yamna Hakchina Lawi Hainasu Fongdoraki Lajing Kangsang Sigi Kunsigi Angang Ama Police Kaksing Police ki kana uniform setle haina makoina angang singbu ahi nongya da laktuna kana mata khangdena mina tumlingai si mathak sida makoina sum laklaga chahi yaudriba angang dubu pharga pukhip akhoi myam pende BJP na sarkar pai haina angang macha singbu sumai namthak tawraga ahi nongya da tamliba satra singbu pharib akhoi myam pende aduna mari leina ba singna masida khongjang changle yengsile hairaga masi thuna thadok bina ba akhoi appeal tawjabni wafam ase Mifamatu da Saruk Yakiba All Lighting Village Authority Action Committee gi President Di Kothangna Phongdorakibada Ahing Nongyaida Huran Lanada Lona Laktuna Nungaina Tumjaribi Apikpa Angang Fabada Chenaba Singi Mathakta Mari Leinaba Singna Matik Chaba Action Lokhatpiyo Maduna Trabade Tungan Tunganba Lup Singa Khosamna Duna Makhal Makha Kyagi Khongjang Sing Changsilagani Haina Phongdoraki Khuna Sida Ayaba Yaudadana All Lighting Action Committee gi information yaudadana makoina dodger tauraga any by force tauraga yum thugai biramba amira thugai biramba adudagi kidnap tauraga white often to darsim mohoibu pukhivani aduna krigumba hauzik aikoi gi BJP asigi government sina makoi gi police asigi mathaktuda action taubiu Amaromda Kaksing Police ki Maikaidagi Phongdorakpada Thasigi Tang Mapalda Kaksing Police Station gi Manung Chana Leiba Kaksing Lamkhai da Thokiba Thodok Amaga Mari Leinana Thasigi Tang Tarada Wakat Ama Laki Wakada Dugi Matungina case Ama Lokatuna Laiching Kangsangi Village Chief ni Haiba Wai Mosun Apokpa Lekhidraba Kodrachung Chahi Fanaba Kodrachung Ase Fanaba Ani Ahumlak Khulda Chatuna Hotnaki Adubu Lotuna Laikibana Fabangam Kide, Narang Namidanga, Among Mayum da Chatuna, Yenglubada Su Mayum da Lairam Kide, Lotuna Laikira, Masanu Pagi, Maramda, Wari Watai Sanana Ba, Kangsangi, Wai Mosungi Apopi, Wai Topun, Chai Humudrabu, Lokat Palakpada, Masumaben Kak, Lairam Ki, Maduda Apikpa Angangadu, Matanta Tamlamba, Kodong Chara Roy Haina, Maben Bona Masunupiga, Loiner Kibane, Police na Apikpa, Angang Fabagi Todok Late, Masumabel Anima, Nasi Marimata. Gi Mioy Sing Kauraga Wari Watai Sanaduna Wakal Taminaraba Tungda Sinakre Haina Police na Phongdorakli Chaliba Thasigi Haukiba Tang Marida National Highway 37 Imphal Jiri Lambigi Nung Dolanda Laiba Valley Bridge Tekibadagi Ngasi Fauba Fazana Sembi Dabagi Lambi Chatpada Yamna Kudong Cha Dabakaya Mayoknare Hairi Amaromda Juri Bamdagi Imphal Tamna Chatpa FCI gi Cheng Puba Gari Singi Driver Sing Awabakaya Mayokna Bagaloinana Lengang Popida FCI gi Gari Chamagani Furom Panduna Lairiba Sigi Matangda Mari Lainaba Authority Singna Midyang Changbiu Haina Driver Singna Phongdorakli Nung Dolandagi bypass Toduna Chaliba Lambi Asida Handak Nong Manini Asida Nong Kana Chubadagi bypass Toduna Chaliba Lambi Asida Gari Chatpa Ngamdabana Maram Oiraduna Gari Sing Panduna Amadi Awabakaya Mayong Naduna Laire Jiri Dagi Imphal Lomda Thokadaba Lot Toduna Lakpa Tata Truck Mayamna Panduna Numin Humni Marini Leptuna Laire Imphal Dagi Jiri Romda Chatkadoba Tata Truck Mayamsu Lanba Ngamdaduna Nong Dolana Sida Laire Aduga Mafam Asida Tata Truck Kaktanatana Local Gari Amasung Passenger Gari Singsu Lanbada Awaba Oire Maramasina Lotoba Truck Sani Rongi Matakta Panduna Laire Thong Hek Yadaba Numitagi Hauraga Malyauba Truck Sing Nongmada Taretagi Natara Kak Lali Maramasina Truck Driver Sing na Tengnariba Awaba Se Atubada Kongnanaba Mari Lainaba Authority na Yangsin Bio Haina Phongdorakli
अमरोमदा जुरीबामदगी चेंग लौबा लाकपा ड्राइवर सिंगना फोंदोरकपदा हौखिबा था फेब्रुवारी की तांग 12 दगी ngasi फावबदा गाड़ी सिंग फाइदुना लेरकलिबा लोड तौरबा FCI गी चेंग पुबा ड्राइवर सिंग यामना पेनद्रे था अमदा ट्रिप अनि अहुमदगी हेन्ना चेनबा ngamdabana गाड़ी की टैक्स अमदी युम पुबगी अवाबा से नोमनोमगी हेंगलकपना FCI गी गाड़ी असी स्कोर्ट की मतेंग लौद्रबसु लंबीदा लेरिबा सिक्योरिटी सिंगना आरोपी गुंबा तौरगा था अमदा ट्रिप मंगा तरुक गाड़ी चेनबा ngamgane स्कोरना गाड़ी चामगा निफु चाम यांखै फावबा पुरबसु इम्फाल यौबगा गोडाउन अमदी लेबर सिंगी खुदोंग चादबा मायोंगनाबना हप्ता अमा हेना गाड़ी सिंग लेपलगा लेबसु यावे लंबी चटपा यादबना जुरीबामदसु गाड़ी चामगा निफु तरुक रोम पंदुना लेरे अदुगा FCI गी चेंग पुबा गाड़ी दी चलहंद्रगा सीमेंट पुबा ट्रक सिंग चलहलिबा असे करिगिनो हाइनसु FCI गी ड्राइवर सिंगना हंगलकली थासगी हौखिबा तांगानी की यावसंग मनुंगदा नगामपाल पगोई संगबम लेकाइदगी थोकसोम टोनी एलाइस जगतपो डबल बेरल ना कापतुना हाटखिबा थौदोक अदुदा चेनबा मियोय मारिना फादुना कस्टडीदा थमलखिबा अदु ngasi CJM कोर्ट चेरापता पुथोक्तुना कुनमापल थासगी कुनमापल फावबा मखाताना पुलिस रिमांड पिख्रबा मियोय अदुदी संदाम ब्रोजेन एलाइस टोम्बा चाही निफुनिथोय लांगोल लाइमनाय हाउबिजम दिलीप एलाइस ताइबंगानबा कैबुल लमजाउदगी हौजिंगना बिष्णुपुर वार्ड नंबर 11 द लेबा लमाबम बसंता एलाइस थोय चाही कुनमाथोय ngaikong खुलेन ममांग लेकाय अमदी वाहेंगबम सनाथोय चाही 19 ना चौपोकपी मखा लेकाय यावना मखोय मारी कोर्ट पुथोरकपदा टोनीगी इमुंग मनुंग यावना लेकायगी मियामना कोर्ट थोमजिन्दुना नुंगना थोमजलकपदगी इरांग थोखरे हाइरी थेंगाइनबा यावना तोंगान थौदोकता मियोयनी सिरे ngarang numidang pung nipal lom tabada Lilong Higher Secondary Madrasa manakta number yaudaba activa amaga motorcycle Royal Enfield MN02 B8150 ga thengnabada activa tonglakpa MD Samir Sahi Tarahumdoi apokpa Rashid Ahmad Lilong Khonodagi haujingna Lilong Tairen Khongdalaiba ama sire thododuda sokpadagi laikanariba Royal Enfield tonglakpa aduna abasam chahi 19 अपोकपा हिजामुद्दीन लिलोंग टुरेल अहनबी दारू उलुमदगिनी असिबा हक्चांग पुलिसना रिम्स मोक्ता थमलमले हाइरी अमना थासिगी 13 लोनबा अहिंग नोंयाय मतुंगदा पारबुंग पुलिस के मनुंग चनबा सेरबोल खुलगी उमंग अमदा नुपा अमगी असिबा हक्चांग अमा सातानबा चटपसिंगना थेंगनरकपदगी सेल्बो विलेज अथॉरिटी दा पाउ पीबदगी विलेज अथॉरिटी ना लौखटलगा पारबुंग खुलगी अथॉरिटी दा सिनरमले हक्चांग अदु मिजोराम मचा ओइरमगनी हाइना थाजनरी अदुमकपु चपचाबा कन्फर्म ओइबा रिपोर्ट फंगद्री तोंगान बा वाफम सिंगदा ओपोजिशन यानिंगदबा फोंदोक्तुना चरांगनबा थोकपदगी लोक सभागी ngasi सेशन नुमित योंगबा फावबा येथोके राज्य सभादसु चरांगनबा थोकपदगी नोंचिल पुंग 2 मखाई फावबा सेशन येथोके सेशन चथबा हौद्रिङैदा लोक सभागी नौना खलकलबा मेंबर सिंगबु वासक लवनके अनौबा मेंबर सिंग अदुदे सरफरस आलम नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल अमसोंग प्रवीण कुमार ने हाउस की मिफम येथोक्ट्रिंगैगी मांगोइनाना लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन मार्च की 19 दगी हौगदरिबा न्यू विक्रम संबत्ता याइफोपाउजेल पीखी सिक्योरिटी फोर्सिंग अमसोंग टेररिस्ट की मरक्ता ngarang खुथोंगनाकिबा मफम श्रीनगर की कानमादगी टेररिस्ट अनिगी असिंग फंख्रे बीजेपी लुचिंगबा अमगी सिक्योरिटी गार्ड तगी टेररिस्ट सिंगना खुलाई मुन्नबा होनाबदा माई पाखिद्रबा मतुंगदा थौदो अदु थोखिबने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बलहामा बीजेपी लुचिंगबा अनवर खान की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ओइरिबा कांस्टेबल बिलाल अहमद की सर्विस राइफल मुन्नबा टेररिस्ट सिंगना होनरखी खान लोइनरकपा पुलिस पर्सनल सिंगना टेररिस्ट की थौरांग अदो माई पाखनखिद्रे अदुमोइनमाक अहमद नोंगैना पानखी मखाताना थीबहुंबगी थबक मफम अदुदा चथखी अतोपा थौदोग अमदना बलगाम डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट अहुम ngarang पुलिसना फाख्रे पुलिस अमसोंग आर्मी की अपुनबा टीम अमना अकंगनबा पाउ अमा फंगबदगी थीबहुंबगी थबक चथबदा मखोय अहुम अदु फाखिबनी मखोयदगी खसुखलाई कयासु फंगबंगमख्रे हाइरी
Asian Australia Special Summit yaunana balakliba Cambodia gi Prime Minister Hun Sen gi mayokta mioi cha kayana Sydney gi Hyde Park ta ngasi protest tawkhre Sydney da mahake mitambu mai thaduna protest tawriba Cambodia gi mioi singbo Hun Sen gi wangangna sahonki protest tawriba singi mayungi thongjil fawbada changduna Tansilaga Fudat Pangami Haina Mia Madubu Chaiki Hairi Mahana Adumna Kihalabaso protesters sing Aduna Muthat Kraba Cambodia National Rescue Party CNRP gi head Oriba political prisoner Kem Soka Yauna Ataibusu Thado Haina demand Toki Prime Minister Hun Sen gi Thawongbo criticized Tawi Haibadegi Kem Sokabu September Ahumda Fazin Kibane Myanmar gi Lusingbi Aung San Suu Kyi gi Mayoktasu protest Thari Hairi Militant singna August ki kunmanga da attack sathabadagi Myanmar dagi Rohingya lag taret lom chelaktuna lairiba dugi matangda Amnesty International na Sydney Labor da protest tawkhibani hairi aroibada maroi pau umuhanna pizari Samagmanga suba Indian Science Congress Prime Minister Narendra Modi na hodokre India amasung Myanmar gi official singna border pillar number 134 dagi na 138 fawba survey tawbagi thabak chathakre Loinana, Lok Sabha amasung Rajya Sabha mifam sing pung 2 makai fawba yaithokre. Ngasigidi mes Paodam piba loisinjari miyambu muhanna khurumjari.